Honorable Block President, Boss Awamedi, John Nagarabe, BC Outline Negative Kanaba, welcome. Nah, borong naka. Di prasa Lokroma sang koinnya musuh ini press meeting di sini. Sini kuilawa. Sang sini di pramotha di WF YTF no sang syarat di prawo sini sombothon no kerak kainan ni bagai sang ya presewai tunggu sini bubagrani netrite sang oma haikene tini BC mono sini zonal office ni conference hall sang kaca program sangsaka sini Sabrong political district Korlu political district ne bisingo kelainnya joto block committee YTF TWF Tiprani joto leader ogai tini jeung koglam salaika bus kanggo sang bahaya sini party no songsawe kerak songsawe sini dorkani sini Tiprasa ni je odikar pemani no sang adai kelainnya sini greater Tipraland movement no sang bahaya te strong kelainnya bani bangai joto oroni amsai ni leader ogai kog salaika lai constructive decision ka logeo phaisho sini borong ganang MDC tongo sini borong ganang joint chairman Horendra Riak tongo tebit sini YTF ni leader rok tongo TWF leader rok tongo borok joto no sini Tiprasa hamkhaine bagai sini bubagrani je imang tongmani greta Tipraland no sang adai khaine ni je movement khaithene borok joto no khlaine haike strategy nawe ta ya priselaijak financial sang table sini odika ni bagai sini raj ni bagai jeung movement kotor khlaine kendra sarkar sini demand no joto din porjanto jeung no royasak jeung sini o movement chalawai thane mahaike jeung tini alochona khailekha tei bupati ni je bisingo durbolata tongai mani no bosong bahaike recover khainai bo haibo jeung discussion khailekha hambai